Torej, današnja konferenca oziroma plenarni del konference je podprta tudi z dvema prevajalcema, to je Tibor Malinovič in Aljaž Ravnjak. Zato bi vas prosila, da si izberete jezik, kot je prikazano na zaslonu, se pravi Slovenci, tisti, ki bomo poslušali slovensko tolmačenje, bomo vklopili slovenski jezik, tisti, ki boste poslušali rusko tolmačenje, boste vklopili ruskega. In upam, da vam bo to uspelo, da se bomo vsi dobro razumeli in to je naš cilj, dejansko preizkusiti, kako poteka tak tovrsten poslovni dogodek, tako srečanje v slovenščini in ruščini. Nekatera slovenska podjetja se bodo predstavila v angleščini, ampak to ne bo motilo, ker boste vi poslušali prevode v ruščino. Tako da bi dejansko vas želela povabiti k dnevnemu redu. Na začetku si bomo ogledali uvodni nagovor našega direktorja, gospoda Tomaža Kostanjevca. Mi smo njegov nagovor vnaprej posneli, tako smo posneli tudi nagovor gospoda Stugleva iz Roskongres fundacije. Direktor se nam bo pridružil čez nekaj minut, trenutno ima v teku že en Zoom, vezan na delovanje naše agencije, tako da bi prosila, da zavrtimo njegov nagovor. Izvolite. Spoštovani predstavniki Ruske fundacije Roskongres, spoštovani predstavniki Gospodarske zbornice mesta Sankt Petersburg, spoštovani predstavniki Gospodarske zbornice regije Leningrad, spoštovani predstavniki Centra za razvoj in podporo podjetništvu mesta Sankt Petersburg, spoštovani predstavniki slovenskih in ruskih podjetij. V imenu javne agencije Spirit Slovenija vas toplo pozdravljam. V času COVID-19 svetovne pandemije prihaja tudi naša agencija na novo obliko pospeševanja sodelovanja med slovenskimi in ruskimi podjetji. Kot kaže, področje virtualnih stikov postala realnost ne samo za Slovenijo in Evropo, temveč za cel svet. Obstoječa situacija nas postavlja pred nove izzive. Digitalna platforma, ki smo jo zgradili, je za našo agencijo pilotni projekt, s katerim želimo slovenska podjetja približati ruskim podjetjem ter jim olajšati iskanje direktnih stikov tudi z uporabo digitalnih orodij. Spirit Slovenija razvija partnerstvo z Roskongres fundacijo večplastno in preudarno, saj želimo razvijati vlogo regionalnega partnerja za ruska podjetja v regiji, ki ji pripada Slovenija. Smo del centralne Evrope in regije Zahodnega Balkana, z bogatimi zgodovinskimi, kulturnimi, gospodarskimi in človeškimi povezavami v sosednjih državah in državah Evropske unije ter državah Zahodnega Balkana. Kot del Evropske unije predstavljamo možnost in priložnost za ruska podjetja, saj smo del velikega, več kot 500 milijonskega trga Evropske unije. Spirit Slovenija je osrednja državna podporna agencija, ki med drugim za uporabo sredstev državnega proračuna krepi večjo vidnost slovenskih podjetij na oddaljenih trgih. Trg Ruske federacije predstavlja za slovenska podjetja velik izziv. Na podlagi memorandumov o gospodarskem sodelovanju z 11 regijami Ruske federacije, med njimi tudi regija Leningrad, razvijamo dolgoročno partnerstvo s sorodnimi institucijami. Zahvaljujem se Roskongresu, da nas je povabil k podpisu memoranduma o sodelovanju, kar dokazuje namero po dolgoročnem in kvalitetnem partnerstvu. Cenim tudi povezanost Roskongres fundacije z obema gospodarskima zbornicama regije Leningrad in mesta Sankt Petersburg, kakor tudi s Centrom za razvoj in podporo podjetništvu Sankt Petersburga. Vse omenjene institucije predstavljajo stik z dragoceno bazo ruskih podjetij, ki jih je potrebno informirati o priložnosti slovenskega EU trga, kakor tudi trga regije Zahodnega Balkana. Spirit Slovenija si namreč prizadeva pripraviti učinkovit nastop slovenskih podjetij na SPIEF, Sankt Petersburški mednarodni ekonomski forum, pod okriljem slogana
digitalizacija slovenskega in ruskega gospodarstva za uporabo naprednih tehnologij. Prav tako smo tudi poimenovali našo digitalno platformo, preko katere se bodo lažje povezovala slovenska in ruska podjetja. Prepričan sem, da bomo z našo digitalno platformo, na kateri se predstavlja 9 slovenskih podjetij, kakor korak bližje fizični realizaciji na SPIEF v bližnji prihodnosti. Slovenski paviljon s spremljajočo poslovno konferenco se nam zdi uresničljiv tudi s pomočjo odličnega partnerstva z Roskongres fundacijo. Podjetja Iskratel, Devesoft, Bosio, Seven Refactories, Iskra, Resevo, Instrumentation Technologies, Jane Group ter Združenje izvoznih IT podjetij v okviru Gospodarske in industrijske zbornice Slovenije so že izrazili interes za sodelovanje na SPIEF. Zato sem prepričan, da bomo ob uspešno premagani COVID situaciji vsi postali močnejši in modrejši. Digitalna platforma nam bo vsem skupaj v dolgoročno podporo in razvoj naših storitev v korist podjetjem v obeh državah. Želel bi izpostaviti, da Slovenija in Ruska federacija tradicionalno dobro sodelujeta. Povedal sem že, da sta državi na področju gospodarskega sodelovanja podpisali vrsto memorandumov o sodelovanju. Med drugim je bil pred nekaj leti podpisan memorandum o sodelovanju med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije in vlado regije Leningrad, ki je tudi temelj izvajanja naših skupnih aktivnosti ter povezovanja slovenskega gospodarstva z gospodarstvom regije Leningrad. Rusija je 9. najpomembnejša slovenska izvozna partnerica in spada med prioritetne trge, začrtane v vladnem programu spodbujanja internacionalizacije slovenskega gospodarstva. Blagovna menjava med državama v zadnjem obdobju raste in je lani znašala 1,16 milijarde evrov, od tega kar 790 milijonov evrov izvoza. Naša podjetja v farmacevtski industriji, elektroindustriji in strojegradnji ter na področju informacijskih tehnologij že desetletja uspešno poslujejo na ruskem trgu. Prav na področju visokih tehnologij je po naši oceni tudi največ priložnosti za poslovno sodelovanje med slovenskimi podjetji in podjetji regije. V mislih imam predvsem področja IKT, vesoljske industrije ter okoljskih tehnologij, kjer slovenska podjetja ponujajo odlične rešitve. Na področju informacijskih tehnologij slovenska podjetja ponujajo vrhunske rešitve za digitalno transformacijo telekomunikacij, transporta, javne varnosti in energetike. Za vesoljsko industrijo slovenska podjetja ponujajo vrsto prebojnih rešitev na področju razvoja satelitov, merilnih sistemov, procesiranja velikih količin podatkov, digitalnih in komunikacijskih tehnologij. Vrhunske rešitve pa slovenska podjetja ponujajo tudi na področju okoljskih tehnologij, predvsem tehnološkega inženiringa ter gradnje napredne komunalne infrastrukture ter tehnologij čiščenja zemlje. Prav tako slovenska podjetja ponujajo vrhunske izdelke in storitve na področju gradnje specializiranih strojev in strojnih linij ter obdelave kovin in drugih materialov. Veseli me, da je nekaj odličnih podjetij, ki že dalj časa uspešno poslujejo v Ruski federaciji in tudi regiji Leningrad danes z nami. Prepričan sem, da bodo njihove izkušnje marsikoga ohrabrile in spodbudile k razmisleku o širitvi poslovanja na ruski trg. Z zanimanjem si bom ogledal krajše predstavitve slovenskih podjetij in tudi s tem povabil vas, da z vašim informiranjem in promocijo pritegnete ruska podjetja k ogledu naše platforme, saj bi si na tak način lahko zagotovili skupno bazo za bodoče poslovne stike in upam, da tudi sklenjene posle med podjetji obeh držav. Na koncu naj ponovno poudarim uspešno sodelovanje med našo agencijo in Roskongresom ter administracijama vlad Leningradske oblasti ter mesta Sankt Peterburg, ki se je razvilo o pripravi skupnih dogodkov. Podpis današnjega memoranduma o sodelovanju bo tako priložnost za vse, ki smo že povezani v skupni prizadevanji za podporo podjetjem obeh držav.
Vsem skupaj želim uspešno konferenco, konstruktivne pogovore in uspešen razvoj medsebojnih prijateljskih in poslovnih odnosov. Ja, zahvalila bi se za tale prisrčen nagovor. Mislim, da iz nagovora lahko razberemo našo željo po medsebojnem sodelovanju tudi v času COVID-19 krize. Ne želimo se ustavljati, želimo krepiti naš bilateralni gospodarski odnos z ruskimi podjetji in z ruskimi inštitucijami. To je namreč signal, ki nam ga dajo slovenska podjetja, ki se želijo poslovno povezovati z ruskimi partnerji. Naš pilotni projekt v okviru te naše, da rečem, platforme je prav temu namenjen, da bi lahko v času, ko ne moremo fizičnih stikov realizirati, to krepili preko digitalne platforme, ki nam bo verjetno tudi v prihodnosti pomagala pri pripravi fizičnih dogodkov. Povabila bi k uvodnemu nagovoru gospoda Aleksandra Stugleva. Ker je danes na službeni poti, smo tudi njegov nagovor posneli vnaprej, vendar prosim, da ga zavrtimo. In testiramo, če nam Zoom... Рад приветствовать вас на семинаре, посвященном ведению бизнеса между деловыми сообществами Словении, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Я убежден, что в условиях пандемии и ограничения возможностей личных контактов поддержание активного бизнес-диалога является особо приоритетным. Онлайн-формат деловых мероприятий и встреч становится одним из главных инструментов, позволяющих представителям делового и экспертного сообществ обмениваться мнениями и практиками в нынешних условиях. Благодарю Государственное агентство по предпринимательству, инновациям, развитию, инвестированию и туризму Словении «Спирит» за идею проведения данного мероприятия в формате онлайн, а также за готовность сотрудничать и стать региональным партнером фонда Росконгресс. В сотрудничестве с национальными агентствами по развитию и привлечению инвестиций, международными бизнес-ассоциациями, торгово-промышленными палатами нам удается формировать наиболее актуальную повестку в рамках деловой программы наших мероприятий. На сегодняшний день фонд Росконгресс ведет совместную работу с более чем 100 организациями по всему миру. Россию и Словению связывает давняя дружба. Всегда очень активными были контакты в научной сфере, прежде всего в гуманитарных науках, чему способствует близость русского и славянского языков. Особенно тесны контакты с научным обществом культурной столицы России Санкт-Петербурга. Славянские филологи и лингвисты Ерней Капитер, Франц Миклашич и Грегор Крэг были избраны в Санкт-Петербургскую академию наук. Славянский город Марибор является побратимом Санкт-Петербурга. Сотрудничество в области науки продолжается и сейчас. Россия является 9-м важнейшим торговым партнером Словении. Министр экономического развития и технологий Словении господин Здравко Почевалшик неоднократно принимал участие в Петербургском международном экономическом форуме. Более 200 славянских компаний работают в 60 регионах России. Поступательное укрепление экономических связей отмечается в рамках визитов и переговоров на высшем уровне. На заседании Российско-славянской межправительственной комиссии по торгово-экономическим отношениям в минувшем году было отмечено, что имеются перспективные проекты в энергетике, транспортной инфраструктуре, телекоммуникационной сфере, фармацевтике и других областях. Достигнуты договоренности на высшем уровне о развитии и поощрении прямых контактов между бизнесменами двух стран, а также контактов между торгово-промышленными палатами и деловыми советами. В текущем году на передний план вышли вопросы сотрудничества в области медицины и здравоохранения. Министры иностранных дел России и Словении Сергей Лавров и Анджа Логар подтвердили взаимную договоренность к сотрудничеству в борьбе с пандемией COVID-19 как по двухсторонним каналам, так и в рамках осуществления решений Всемирной ассамблеи здравоохранения. В текущей ситуации мы были также вынуждены адаптироваться к новым реалиям в условиях пандемии.
Фонд Росконгресс запустил несколько онлайн-проектов, позволяющих компаниям расширять имеющиеся деловые контакты и создавать новые. Одним из таких проектов является платформа RC Business, на которой компании могут разместить свою виртуальную визитную карточку. Это позволит представить свои товары и услуги, найти инвесторов, коллег и партнеров, расширить рынок и цепочку поставок, создать новые и присоединиться к уже имеющимся проектам. Предлагаем участникам мероприятия как с российской, так и славянской стороны присоединиться и оформить свою визитку на платформе. 22-23 октября фонд Росконгресс совместно с Ассоциацией «Познаем Евразию» проводит Евразийский экономический форум в Вероне. Участники мероприятия обсудят широкий круг практических вопросов касательно взаимодействия в области экономики и торговли на пространстве от Атлантического до Тихого океана, будущее нефтяной промышленности, модели восстановления экономики после пандемии, перспективы развития газовой индустрии, поиск нового геополитического и социально-экономического порядка, вопросы в сфере здравоохранения, генетики и исследования геномов. Сессии деловой программы мероприятия будут транслироваться на сайте фонда Росконгресс. Приглашаю вас подключиться к трансляции деловой программы мероприятия. Убежден, что в будущем году мы сможем вернуться к привычному нам образу жизни. Буду рад видеть вас на мероприятиях ежегодной повестки фонда Росконгресс, Российском инвестиционном форуме в Сочи, Петербургском международном экономическом форуме, Российской энергетической неделе и других мероприятиях. Желаю вам успешного, плодотворного диалога и надеюсь на скорую встречу в формате офлайн. Odlično, zelo sem zadovoljna z nagovorom gospoda Aleksandra Stuglava, navdušujoče. Tudi naš direktor je navdušen nad že utečenim sodelovanjem med ministrom Lavrovom in gospodom Logarjem. Naša današnja konferenca je na ravni Roskongres Spirit Slovenija, zbornic regije Leningrad in mesta Sankt Peterburg in Centra za podporo in razvoj podjetništva mesta Sankt Peterburg. Kot pilotni projekt želimo testirati, kako nam gre. Zato bomo z veseljem linke poslali tudi našemu ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo in za zunanje zadeve po zaključenem današnjem sestanku. Želimo se tudi pohvaliti, da nam v teh časih COVID-19 krize lahko uspe sodelovanje tudi preko programskih orodij, kot so Zoom, Teamsi in vse ostalo, kar uporabljamo, da ohranimo svoje poslovne in osebne stike. Želimo izpostaviti, kako pomembna je izgradnja baze na slovenski strani in na ruski strani podjetij, ki izkazujejo interes in željo po pospeševanju sodelovanja na ruskem trgu, ravno tako na ruski strani podjetja, ki izkazujejo svojo namero po sodelovanju z slovenskimi podjetji in tudi podjetji na regiji Centralne Evrope in regije Zahodnega Balkana. Zato smo izjemno zadovoljni, da ste nas uspeli povezati z obema gospodarskima zbornicama, kakor tudi s centrom. S tem v zvezi želim povabiti k uvodnemu nagovoru gospodarsko zbornico mesta Sankt Peterburg. Z nami je na zvezi gospa Katarina Lebedeva, podpredsednica gospodarske zbornice mesta Sankt Peterburg. Vendar mi smo se dobro pripravili in vnaprej posneli nagovor predsednika gospodarske zbornice mesta Sankt Peterburg, gospoda Jurija Burčakova. Želela bi povprašati gospo Lebedevo, ali bo sama izvedla ta nagovor, ali bomo dejansko prikazali posnetek gospoda Jurija Burčakova.
Я бы хотела, наверное, чтобы показали речь Юрия Николаевича Бурчакова, но я со своей стороны все-таки несколько слов скажу, потому что мы очень активно работаем, конечно же, с нашими международными партнерами. К сожалению, у нас за последнее время не так было много мероприятий со Словенией, но могу сказать, что сейчас, наверное, как раз то правильное время для установления трансграничных контактов. Мы, как торгово-промышленная палата, очень много проводим мероприятий, именно направленных на двустороннее сотрудничество, и поэтому будем очень рады продолжить наш диалог с компаниями Словении, которые хотят найти на рынке Петербурга своих потенциальных партнеров. И я очень надеюсь, что это мероприятие, оно не будет таким единичным, а мы все-таки дальше продолжим именно работать над контактами между нашими предприятиями и совместными проектами. Ага, понятно. Очень хорошо. Хвала вам. Bomo dali posnetek gospoda Бурчакова. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, от имени Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты позвольте поприветствовать участников онлайн-семинара бизнесменов из Словении, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Сегодня мы оказались в сложной ситуации, когда государство закрывает свои границы, чтобы не допустить распространения коронавируса. Нарушаются традиционные кооперационные связи, и бизнес во многих странах сталкивается с вынужденными ограничениями. Несмотря на это, благодаря новым технологиям и онлайн-формату становится легче налаживать трансграничные деловые связи, и сегодняшнее наше мероприятие с деловыми кругами в Словении – лишнее тому подтверждение. Со своей стороны, хотел бы поблагодарить Государственное агентство по предпринимательству, инновационному развитию, инвестированию и туризму Словении, а также фонд Росконгресс за проявленную инициативу. Санкт-Петербург – это один из крупнейших промышленных центров России. Среди отраслей, которых представлены в нашем городе, можно отметить следующие: энергомашиностроение, судостроение, в том числе и гражданское, пищевая промышленность, информационные технологии, радиоэлектронная промышленность, автомобилестроение. Помимо этого, в Санкт-Петербурге активно развивается фармацевтические производства. Одна из отечественных вакцин для борьбы с COVID-19 разрабатывалась именно в нашем городе. Наши предприятия также представлены и на международных рынках, в том числе продукция из Петербурга экспортируется в страны СНГ, Соединенные Штаты Америки, Евросоюз, Латинскую Америку, Юго-Восточную Азию, Китай. По результатам 2019 года, согласно таможенной статистике, товарооборот Санкт-Петербурга и Словении составил чуть больше 88 миллионов долларов. При этом цифры в пользу Словении. Импорт за 2019 год составил более 84 миллионов долларов США. Основной товарооборот пришелся на машины, оборудование и аппаратуру. Это 57%. И продукция химической промышленности. Это 21%. Если сравнивать эти цифры с данными по товарообороту с основными торговыми партнерами Санкт-Петербурга, то необходимо отметить, что потенциал сотрудничества нашего города и Словении еще далеко не исчерпан. Перспективными, на наш взгляд, являются направления такие, как сферы промышленной кооперации, телекоммуникаций, фармацевтика, энергетика, туризм, в том числе медицинский. Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата, как часть системы торгово-промышленных палат России, готова содействовать петербургским и словенским предприятиям в налаживании двусторонних контактов, реализации совместных проектов и создании совместных производств на территории Санкт-Петербурга и Словении. В заключение хочу пожелать всем участникам успеха, конечно, крепкого здоровья и плодотворных переговоров. Благодарю вас. Ja, odlično. Zahvaljujem se za nagovor gospoda Burčakova in pričakujemo v prihodnosti intenziviranje sodelovanja z mestom Sankt Peterburg. Za nas to ni samo eden od regij oziroma trgov Ruske federacije, temveč ga razumemo kot spletišče na federalni ravni
ter vstop v pomembne gospodarske povezave. Zato smo zainteresirani za krepitev partnerstva na dolgi rok. Želim povabiti k nagovoru predstavnico ene tudi regionalne gospodarske zbornice regije, torej Leningradske oblasti, podpredsednico gospo Eleno Djukarevo. Naša pričakovanja seveda so povezana vedno z podjetji na obeh straneh. Vsekakor imajo tako slovenska kakor ruska podjetja en sam cilj. Priti do ustreznih in učinkovitih pogovorov med podjetji. To je težko delo za vse inštitucije, ki delamo skupaj s podjetji. Potrebno je seveda razbrati interes na obeh straneh in organizirati pravilne dogodke, kjer se lahko podjetja srečajo v ustreznih formatih. Tako da izvolite, gospa Elena Djukareva, k vašemu nagovoru. Se slišimo? Tanja, če smem, javljam se iz podpore. Glede na to, da se Elena ne odziva, imamo tudi za njo pripravljen posnetek. Zavrtimo posnetek. Hvala lepa. Izvolite. Добрый день, уважаемые коллеги. Я Елена Дюкарева, вице-президент Ленинградской областной торгово-промышленной палаты. Я рада вас приветствовать на сегодняшней двусторонней онлайн-встрече. Благодарю за приглашение к диалогу. Россия и Словения связывают давние партнерские взаимоотношения в области политики, науки, культуры и экономики. Российский рынок находится на 5-м месте по объему славянских инвестиций. Санкции, конечно, повлияли на сотрудничество наших стран, но, к счастью, не создали проблем в двустороннем диалоге, во многом благодаря аналогичным мероприятиям и возможности общения. Сейчас в России ведется работа над рядом важных проектов, которые, в частности, предусматривают организацию переработки российского сырья славянскими предприятиями, нефти, газа, черных металлов для совместной реализации продукции. Совместное выполнение проектов в сфере промышленного строительства, образования российско-славянских смешанных банков для финансирования программ сотрудничества и привлечения иностранных инвестиций. Среди предпринимателей нашего региона в этих сферах есть серьезные компетенции для укрепления и развития сотрудничества со славянским бизнесом. И Ленинградская областная торгово-промышленная палата готова стать надежным партнером. Развитие международного сотрудничества является для нас одним из приоритетных направлений. Для реализации этой работы в нашей торгово-промышленной палате функционирует Департамент внешнеэкономической деятельности и регионального сотрудничества. Он организует выставки, ярмарки, бизнес-миссии, деловые встречи, приемы и рабочие B2B мероприятия для предпринимателей. Оказывает консультационную, организационную помощь, проводит экспертизу проектов, помогает в определении подходящих форм и способов их реализации, подборе надежных высокопрофессиональных партнеров и сопровождении выполнения проектов. Соглашение о сотрудничестве подписано более чем 65 торговыми палатами и общественными объединениями по всему миру. Основные виды услуг палаты, которые могли бы заинтересовать участников внешнеэкономической деятельности обеих стран, это экспертиза определения страны происхождения товаров, идентификация продукции в соответствии с ТН, ВЭТ, ЕАЭС, экспертиза по определению норм выхода продуктов переработки, норм расходования товаров для переработки на таможенной территории и многое другое. Если говорить о регионе в целом, Ленинградская область является одним из лидеров по экономическому развитию в Северо-Западном федеральном округе.
и одним из крупнейших промышленных центров России. Регион почти десяток лет входит в число наиболее привлекательных для инвестиций регионов Российской Федерации, что подтверждает ее позиции в многочисленных рейтингах. Так, в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России, который ежегодно готовит Агентство стратегических инициатив совместно с деловыми объединениями, Ленинградская область находится во второй десятке и занимает 13 место. Рейтинг оценивает усилия региональных управленческих команд по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса и рассчитывается на основе опроса предпринимательского сообщества. Рейтинг включает такие направления оценки, как скорость и легкость административных процедур, таких как, например, получение разрешения на строительство или регистрация права собственности, наличие качественной инфраструктуры и ресурсов, работу институтов поддержки бизнеса и поддержку малого предпринимательства. Также по итогам рейтинга инвестиционной привлекательности регионов России, подготовленного рейтинговым агентством «Эксперт РА», Ленинградская область заняла 5-е место по показателю инвестиционный риск. В исследовании отмечается, что в нашем регионе минимальные риски в финансовой сфере среди всех субъектов Российской Федерации. Также среди составляющих инвестиционного потенциала региона отмечается его инфраструктурная обеспеченность. Ленинградской области удалось сократить число процедур, необходимых для регистрации юридических лиц и прав собственности, а также процедур при подключении к электросетям. В основе инвестиционной привлекательности региона выгодное географическое положение, развитая производственная инфраструктура, гибкость рынка труда и наличие квалифицированных кадров. Выход к Балтике и сухопутная граница с Финляндией и Эстонией исторически обеспечивают нашему региону статус окна в Европу и превращают его в важнейший транспортно-логистический узел. Через территорию области проходят 7 федеральных трасс. Общая протяженность автомобильных дорог более 22,5 тысяч километров, железных дорог более 3000 километров. Здесь также и играют большую роль 4 морских порта, в том числе и порт Усть-Луга, крупнейший и самый глубоководный порт на Балтике. Порт отличается современной, динамично развивающейся инфраструктурой. Его открытие состоялось в 2001 году, и сейчас действует 12 терминалов, обеспечивающих перевалку различных видов грузов. Также и транспортную доступность обеспечивает аэропорт Пулково, расположенный в Санкт-Петербурге. Кроме того, Ленинградская область вместе с Санкт-Петербургом выступает одним из основных транзитно-логистических хабов федерального масштаба, даже более сильными, чем Мурманск и Новороссийск, Краснодарский и Приморский край. Если посмотреть на структуру грузопотоков, то здесь преобладают более сложные грузы. Перспективные проекты международного сотрудничества Словении с нашим регионом могут быть связаны с такими ключевыми направлениями развития Ленинградской области, как переработка сырья рядом с портами, производство строительных материалов, пищевая, лесоперерабатывающая промышленность, автомобильная промышленность, судостроение и, конечно же, туризм. Для создания благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности и снижения административных барьеров в нашем регионе выстроена слаженная система взаимодействия с инвесторами. Прежде всего, для комфортного взаимодействия с инвесторами и сопровождения инвестиционных проектов в режиме одного окна создан и работает фронт-офис администрации Ленинградской области по взаимодействию с инвесторами, где любой средний или крупный проект может бесплатно получить полный пакет услуг от поиска участка до запуска объекта. Для удобства работы каждому инвестору доступна информационная база земельных участков и объектов инфраструктуры, интегрированная региональная информационная система инвестиционное развитие территории Ленинградской области. В систему можно войти с любого компьютера, планшета или мобильного телефона. Она представляет собой интерактивную карту с информацией о свободных инвестиционных площадках, индустриальных парках, зонах Greenfield или Brownfield. Для информирования бизнеса работает инвестиционный портал Ленинградской области. На нем размещается информационная
информация об инвестиционном потенциале региона, мерах государственной поддержки, историях успеха и многое другое. Портал переведен на английский, немецкий и китайский языки. На портале также реализованы сервисы прямой коммуникации инвесторов с органами власти, а также есть возможность подачи заявки на сопровождение проектов в режиме онлайн. Для ведения открытого диалога между органами власти и предпринимателями по вопросам инвестиционной деятельности действует Совет по улучшению инвестиционного климата Ленинградской области. Это совещательный орган при губернаторе Ленинградской области, и в его состав входят представители органов государственной власти, общественных деловых объединений, в том числе и Ленинградская областная торгово-промышленная палата, я также являюсь членом данного общественного совета, ну и также руководители крупнейших предприятий нашего региона. Взаимодействие органов власти федеральных, региональных и муниципальных по вопросам размещения производственных сил на территории нашего региона обеспечено межведомственной комиссией. На этой площадке перед размещением нового объекта инвестор получает согласование всех органов власти и заранее, в самом начале инвестиционного проекта, может оценить возможные риски при его реализации. Кроме того, Ленинградская областная торгово-промышленная палата также готова к сопровождению инвесторов по индивидуальным схемам сопровождения проектов, начиная от анализа рынка, конкурентов, полного сопровождения инвестпроектов, заканчивая подбором потенциальных партнеров, квалифицированных кадров на российской стороне. Я полагаю, что сегодняшняя встреча крайне важна для обсуждения векторов развития экспортного продвижения после снятия карантинных мер и постановки приоритетных задач по укреплению трансграничного и торгово-экономического сотрудничества. Я благодарю всех за внимание и желаю всем удачи. Спасибо, коллеги. Tanja, unmute. Zanimiv nagovor in slišali smo kar nekaj predlogov za medsebojno sodelovanje. Mislim, da vse vključene inštitucije čaka veliko dela, glede na to, da ugotavljamo, da niso izkoriščeni še vsi potenciali med Slovenijo in regijo Leningrad in mesta Sankt Peterburg. To je odprtih veliko možnosti. To seveda me navdušuje. Jaz dejansko delam skupaj s slovenskimi podjetji za trg, za pospeševanje poslovanja na trgu Ruske federacije in vse te informacije, ki jih lahko danes slišimo, so navdušujoče. Lahko računamo, da po premagani COVID krizi omogočimo slovenskim podjetjem in ruskim podjetjem neko novo kvaliteto, tudi na podlagi grajene digitalne platforme. Naša želja je, da bi dolgoročno lahko preko te digitalne platforme, ki smo jo zgradili na Spirit Slovenijo, omogočimo slovenskim podjetjem večjo vidnost in na eni strani, na drugi strani pa možnost dostopanja ruskih podjetij do te platforme, seveda v sodelovanju z Roskongres fundacijo in obema gospodarskima zbornicama, kakor tudi s Centrom za pospeševanje in razvoj podjetništva mesta Sankt Peterburg. To se nam zdi zelo stabilna in solidna podlaga za to, da bomo lahko v prihodnje vedeli, tako vi, kakor tudi mi, katera podjetja so se vključevala in koliko prometa so uspeli v nekem časovnem obdobju dejansko tudi uresničiti. Mislim, da je to vsem nam skupni cilj, da stiki, ki jih bomo lahko razvijali, vodijo tudi v bodoče sklenjene posle. In seveda bodoče finančne tokove med državama. Dejansko s tem v zvezi smo se povezali z Roskongres fundacijo. Direktor je že v svojem nagovoru izpostavil, kako ponosni smo, da smo dobili povabilo
za sodelovanje tudi na podlagi memoranduma o sodelovanju. Tako da veste, da smo tudi to listino podpisali že nadaljavo. Na naši strani je podpisal direktor Tomaž Kostanjevec in na ruski strani direktor gospod Aleksandar Stuglov. Kot vidite, smo na naši strani že tudi vizualizirali, da boste videli, da je to vse res. Roskongres nam je obljubil tudi fotko, ki jo bomo dejansko obesili na to platformo po zaključeni poslovni konferenci. Skratka, naša agencija Spirit Slovenija želi razvijati svoja partnerstva z sorodnimi inštitucijami. Tokrat je podpis memoranduma že dokaz dobrega sodelovanja. Seveda tudi želja po še višji ravni našega medsebojnega sodelovanja. Naš cilj je vsekakor udeležba Slovenije na St. Peterburškem ekonomskem forumu. Tako kot je bil že izkazan interes na strani ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, že davnega leta 2016 smo to poskušali, vendar smo bili ves čas mnenja, da moramo priti z podjetji, ki so dobro pripravljena, in dejansko s tem pokazati ruskemu trgu, kaj lahko dvomilijonski trg Republike Slovenije, ki je del širšega 500-milijonskega trga Evropske unije, predstavlja za podjetja iz Ruske federacije. Se pravi, želimo poudariti, da bo digitalna platforma delovala online za vključene inštitucije. Pričakujemo, da bomo preko Roskongres fundacije v sodelovanju z zbornicami in centrom omogočili ruskim podjetjem, da vidijo trenutno postavljena podjetja na platformi. Se pravi, podjetje, trenutno imamo postavljena podjetja Bosio, Devesoft, Instrumentation Technologies, Iskratel, Resevo, Seven Refractories, Žen Group in Združenje za izvozne IT podjetja v okviru Slovenske gospodarske industrijske zbornice. Tem podjetjem s časom želimo dodati tudi še druga podjetja, ki bodo izkazala interes. Na ruski strani pa pričakujemo, da se bodo registrirala ruska podjetja in se dejansko skladno s svojimi interesi povezala s slovenskimi podjetji v okviru B2B pogovorov. S tem v zvezi bi želeli izpostaviti, da naša želja je pravilno pripraviti B2B pogovore. Ruska stran je relativno pozno dobila možnost dostopa do te platforme. Zato želimo omogočiti našim partnerskim ruskim inštitucijam ustrezen čas, da se ruska podjetja registrirajo. Zato bomo omogočili možnost registracije do 10. novembra. Kajti 12. novembra bomo organizirali drugi del današnje poslovne konference, kjer bomo omogočili izvedbo poslovnih pogovorov skupaj s našimi prevajalci. Seveda je naša želja, da omogočimo učinkovite pogovore.
Zato se nam zdi slovenščina in ruščina edini sprejemljivi jezik. Seveda tista podjetja, ki se bodo pa odločila za uporabo nekega drugega jezika, pa jim bomo to tudi omogočili. Nekaj podjetij slovenskih ima možnost tekočega ruskega. Tako. Na tem mestu tudi želim poudariti, da se kar veliko Slovencev uči ruski jezik. In ponosno ugotavljam, da veliko Rusov govori slovensko. No, verjetno bo to tudi prihodnost v bodočih odnosih. No, današnjo poslovno konferenco bi radi nadaljevali z krajšimi predstavitvami slovenskih podjetij. Začeli bomo z podjetjem Bosio. Predstavitev bo imel gospod Oleg Ambartusmjan, ki je dejansko iz Sankt Peterburga in živi v Sloveniji. Podjetje Bosio je že prisotno na trgu Ruske federacije. Да, добрый день. Izvolite, gospod Ambartusmjan. Добрый день. Я просто хотел убедиться, что все видят мой экран. Видно? Vidimo? Все видимо? Vidimo. Добрый день еще раз. Я Олег Амбарцумян, региональный менеджер по продажам компании Bosio. Наша компания уже более 30 лет занимается производством промышленных печей, которые успешно используются на металлургических и машиностроительных предприятиях. С 2012 года наша компания вошла в международный холдинг Eichelen Group. Головная компания, австрийская компания Eichelen, является мировым лидером по производству печей защитной атмосферы. И эти печи используются большинством автопроизводителей в мире, такие как Mercedes, Volkswagen, Ford. Сама история компании насчитывает более чем 150 лет. Почему я так подробно остановился на этом? Дело в том, что в этом году было принято решение о переносе производства печей Eichelen из Австрии на нашу производственную площадку в Словении. Таким образом, в следующие 2 года наши производственные площади увеличатся более чем 3 раза. Сама компания Bosio имеет несколько дочерних компаний. В России мы представлены нашей 100% дочкой компании ООО «Промпечь», город Москва. Эта компания принимает самое активное участие во всех наших российских проектах. Наша география поставок – это 30 стран. Если говорить о России и СНГ, то мы начали работу на этом рынке в 2005 году. За 15 лет нами было реализовано более 250 различных проектов. Если говорить о Санкт-Петербурге и Ленинградской области, то обязательно следует выделить группу ОМЗ Колпино, Невский завод на Обуховском проспекте и завод по производству газовых турбин Siemens Горелого. Последний проект является международным. Чтобы лучше понимать, о каких проектах мы говорим, вашему вниманию предлагается комплекс для термической обработки роторов газовых турбин. Этот комплекс состоит из печи для нагрева под закалку и, собственно, водяного спреера для самой закалки. Такой комплекс позволяет производить термообработку заготовок длиной до 22 метров и весом до 175 тонн.
Сама идея комплекса не уникальна, уникальны масштабы этого проекта. Насколько нам известно, таких комплексов всего 4 в мире, и мы очень гордимся, что один из них построили мы. Другой пример – это классическая печь с выкатным подом. Этот проект был реализован в России. Рабочий объем такой печи почти 400 кубических метров, и так, чтобы понимать, там можно разместить внутри почти 4 фуры. Чтобы транспортировать, конечно, в разобранном виде эту печь из Словении в России, нам потребовалось 14 фур. В заключение я хотел бы поблагодарить организаторов за возможность установить новые деловые контакты сегодня. Буду рад ответить на все дополнительные вопросы. И спасибо за внимание. Коллеги, hvala lepa, jaz sem zaključil. Najlepša hvala, gospod Barcumjan. Kratka, učinkovita predstavitev, čudovito. Smo ponosni, da dejansko ste prisotni že na ruskem trgu in seveda, da bomo v prihodnosti lahko skupaj z vami nastopili na Sankt Peterburškem ekonomskem forumu. K predstavitvi bi povabila naslednje podjetje, to je podjetje Devesoft. Podjetje Devesoft je dejansko že poslovno povezano z trgom Ruske federacije. Ponosni smo, da smo lahko v preteklosti sodelovali že skupaj na področju vesoljskih tehnologij. No, današnjo predstavitev bo predstavil gospod Andrej Orožen. Pozdravljeni. Upam, da se slišimo. Za kratko predstavitev sem pripravil tudi prezentacijo, o kateri bi rad v par minutah povedal, kaj počnemo. Podjetje Devesoft je locirano v Sloveniji in se ukvarjamo z instrumenti in programsko opremo za upravljanje meritev in testiranja. Z našo opremo lahko dosežemo, da so vaši izdelki boljši. V Sloveniji imamo cirka 120 sodelavcev, poleg tega pa je še preko 150 sodelavcev zaposlenih v državah po celem svetu. Ponosni smo, da imamo od več kot polovico ljudi še vedno zaposlenih v razvoju. Podjetje je velikosti pri prodaji cirka 50 milijonov. Devesoft je s headquarterjem matično firmo v Sloveniji, potem organiziran še po 15 državah v svetu z našim lastnimi podjetji in pa preko 35 državah, poleg tega še po celem svetu, tako da smo prisotni v 50 državah sveta. Kaj pravzaprav počnemo? Sinhroniziramo, merimo različne električne in mehanske signale, kot so temperatura, tok, napetost, vibracije in podobno. Vse skupaj integriramo v enovito programsko opremo, ki nosi tako kot podjetje ime Devesoft. Tako pač merimo signale, preko katerih potem pridemo do kompletnih inštrumentov v ozadju, ki so lahko analizatorji električnih moči, frekvenčni analizatorji, vse, kar se tiče delovanja motorjev z notranjim izgorevanjem in podobno. Kar se tiče samih aplikacij, v katerih smo prisotni, govorimo tukaj o avtomobilski industriji in vse, kar se tiče razvoja in meritev na avtomobilih. Potem smo prisotni v vesoljski industriji z meritvami mehanskih električnih veličin na Zemlji in pa s prenosom podatkov iz letečih plovil. Potem smo prisotni pri meritvi vibracij, balansiranja zvoka, hrupa in raznih frekvenčnih in modalnih analiz. In pa seveda tudi v področju električnih veličin, kar se tiče pri sami distribuciji električne energije ali pri proizvodnji električne energije.
Vse skupaj potem integriramo v en sam software, ki pa je kljub temu, da je zelo kompleksen, še vedno zelo enostaven za uporabo. Za samim softverom so zadaj tudi merilni inštrumenti, od enokanalnega pa do več 100 kanalov v enem merilnem sistemu. Kar se tiče našega delovanja na področju trga Rusije, smo prisotni v podjetjih kot so Power Machines, Makeyev Institute, Roskosmos, Autovaz, Ocean Pribor, Snimaš, Gidropress in s ponosom lahko rečemo, da nam je skupaj z ruskimi kolegi uspelo tudi lansiranje enega od naših inštrumentov na vesoljsko postajo. Po svetu je naša referenčna lista zelo velika, skoraj da ni razvojnega laboratorija na področju avtomobilske industrije ali drugih industrij, kjer ne bi uporabljali DVSoftovo opremo. DVSoft po svetu, cirka 250 ljudi in mi smo resnično tukaj zato, da lahko uredimo ali pa pomagamo pri vaših meritvah, pa ne bo to pri proizvodnji vlakov, razvoju motorjev, električnih veličin, pri brodogradnji, pri proizvodnji žerjavov, pri nadzoru mostov ali karkoli drugega, kar smo nekje v svetu že počeli. In to, kar lahko mi na področju, kjer lahko sodelujemo z vami, smo vsekakor prisotni potem tudi v našem podjetju v Rusiji, ki se je zgolj po naključju tudi našlo v mestu Sankt Petersburg in se upam, da na B2B delavnici potem tudi srečamo še enkrat skupaj tudi z našo direktorico ruskega podjetja Alesijo Orlova. Najlepša hvala za to predstavitev. Odlično. Izpostavila bi, da se danes predstavljajo visokotehnološka podjetja. To je tudi naš osnovni cilj, predstaviti ruskim podjetjem podjetja, ki so predstavniki visokih tehnologij oziroma visokotehnoloških rešitev. To je dejansko nekaj, kar odraža slovensko gospodarstvo. To omogoča slovenskemu gospodarstvu produkte in storitve visoke dodane vrednosti. Kot eden od glavnih poganjalcev razvoja slovenskega gospodarstva. Zelo smo ponosni na to, da imamo takšna podjetja in da dejansko lahko zagotavljamo konstanten razvoj Republike Slovenije. Bi prešli dejansko na tretjo predstavitev podjetja Instrumentation Technologies, ki jo bo izvajal gospod Boris Nardin. Izvolite. Dobro, slišimo se verjetno, ne? Še share'em screen. Vidimo? Vidimo. V redu. Kaj imajo sledeča tri podjetja skupnega? Kurčatov inštitut iz Moskve, NASA Space Agency iz Amerike in Bombardier vlaki iz Evrope. No, za vsa ta tri podjetja, poleg ostalih, Instrumentation Technologies razvija rešitve na področju elektronike. In pri katerih izzivih nas navadno podjetja najamejo? Predvsem pri tistih, kjer gre za razvoj naprav za zajem, obdelavo in pošiljanje zelo hitrih ali pa šibkih signalov. In tukaj, čeprav vsaka rešitev je customizirana rešitev in lahko jo zapeljemo od same ideje pa do certificiranja, prototipa in seveda industrializacije. In tu
razvijamo tako hardware kot embedded software. No, da si pa malo bolj predstavljamo, kaj počnemo, bom povedal na enem primeru, in sicer na primeru bombardier električnih vlakov. Električni vlaki imajo velike težave, ko se v omrežju pojavi električna špica. In prav ta namen je Instrumentation Technologies razvil napravo, ki zajema stanje v tem delčku sekunde, ko se pojavi električna špica. In ta naprava zajema različne električne signale, vse tja do temperature in vlage na samem vlaku in tudi na železniški infrastrukturi. Te podatke obdela in jih brezžično pošilja v bombardier sistem. No in kaj s tem bombardier pridobi? Oni bo na podlagi te naše naprave in teh podatkov lahko razvijali nadalje izboljšave na njihovih električnih vlakih. In da skrajšamo čas razvoja in tudi znižamo budžet namenjen za razvoj, navadno štartamo iz neke osnove, ki jo imenujemo building blocks. No, delujemo v različnih industrijah, od avtomobilske industrije do aeronautike, pa do razvoja rešitev za pametna mesta. Lani smo zmagali na natečaju za iTron Smart City Challenge v Londonu, pa vse do razvoja medicinskih naprav. In ker sem omenil Kurčatov inštitut iz Moskve, ne omenim, da za njih smo izdelali elektroniko, ki monitorira pozicijo žarka v njihovem laboratoriju. No, in če imate nek izziv na področju elektronike, predvsem iz področja testiranja in meritev, vas vabim, da se v naslednjih dneh sestanemo na online callu in lahko rečem, da v naši firmi imamo tudi ljudi, ki razumejo in govorijo rusko. Hvala. Odlično, najlepša hvala, Boris. Sem prav uživala ob tej predstavitvi. Evo, po časovnici gremo naprej. Čaka nas predstavitev Iskra, podjetje, ki ga bo predstavil gospod Driton Idrizi. Gospod Driton, izvolite. Thank you. Jaz bom na angleščina. Thank you very much, Tanya, for the introduction. Okay, just gonna share my screen. I hope now everybody can see the screen. Yes, it's perfect. My name is Driton and I'm head of digital marketing at Iskra. Today I will present Iskra with a focus on our power factor correction solution. Iskra is a company with a long tradition and history. Currently we employ about 1,100 employees. This year we were aiming at 120 million in revenue as we were growing compared to past year. Despite these difficult times, we keep producing, we keep supporting our business partners and customers in more than 150 countries, including Russia. In Russia, we are present through different agents and partners in Moscow, St. Petersburg, and other cities. The products that we are manufacturing, like our product portfolio is really wide. More than 10,000 products in our portfolio. The main ones are capacitors, low voltage switchgear components, which are well known also in the Russian market, universal measuring devices, as well as energy meters. Iskra is constantly innovating and offering different type of solutions, covering the following sectors. In energy and utilities, we offer solution and components for power generation, renewables,
as well as power distribution. When it comes to industries that we cover, the main ones are automotive, electronics, and metals. In the mobility sector, we offer different types of solutions and components for air, land, marine, as well as railways. In built environments, we have top quality products and smart solutions for buildings, construction, and grid solutions. But let's get back to the main focus about power factor correction. In order to better understand what is power factor and how it can benefit you, I took this simple example. On the left, you could see a ping of beer, which is half foam and half beer. On the right, it's the one that it's perfectly served to you. So I guess everybody would go and pick the right one. In order to understand how this replicates to your power quality issues, imagine that your energy provider is charging you the same for both. Sometimes, I mean, most of the times you get what you see on the left. They charge you for active power that you use, which is the beer, and reactive power, which is the foam, which is not useful power. And the reason why I took this example is to better understand how our power factor correction solution can help you and why it's important for you. Power factor, it tells how effectively your devices utilize electricity and power. A low power factor, which is a little bit of foam or more foam in the mug, incurs energy losses, increased heat losses, voltage fluctuations, reduced equipment lifespan, and much more losses. So a power factor can be improved by installing capacitor units, which are produced in our capacitor plant in Semič, which you see in the picture, where we do also offer different type of services when it comes to design and development of power quality, as well as power factor correction systems. Just a simple case study, how we helped Fenny Industries more recently to save a couple of thousands of euro monthly, which of course can be very beneficial for you to be discussed in the B2B meeting room with our engineers. The customer had 2 melting furnaces. The cost factor of the complete system was between 0.90 and 0.92 without compensation. And such a system cost several additional costs for reactive energy that amounted to around 16,000 euro monthly, which is a lot. And with our turnkey solution, which our engineers developed, it was a middle voltage automatic filter compensation device. The customer managed to save a couple of thousands of euro monthly. And the cost factor for the complete factory went really close to 1, which is the optimal. Reference data about our global portfolio of power factor solutions. As we see, we cover almost the whole world, and we can discuss more in the B2B room. Thank you. Ja, izvolite, gospod Kovačič. V redu, samo da pripravim, ker je bilo malo na hitro. Se vidi prezentacija? Se vidi, ja. Odlično. Lahko kar začnemo. Jaz bom imel svojo predstavitev v angleščini. Upam, da bo šlo to skozi. How much value is in your data? If you don't know, we can help you find out. My name is Klemen Kovačič, and I'm here to talk to you about getting the most out of your data. Data is the new oil is mantra that we keep hearing all the time. And I can totally agree. Data is valuable, but it is also very messy. The amount of data created and gathered is growing exponentially each year. And times when companies only had to process business data stored in relational databases are long gone. Today, in order to stay competitive, companies have to gather data from sources such as social media,
sensors installed in various equipment and products. And that's just the gathering part. Now it has to be processed, organized, and served to interested stakeholders. Messy business, but someone has to do it. And we have been doing it for 15 years. AskBI is data gathering platform used by organizations in order to organize, merge, and disseminate business data needed by stakeholders, be it suppliers, clients, or employees. We are predominantly present in manufacturing, retail, food, and telco industries on 2 different continents and localized in 4 different languages: Slovenia, Serbian, Russian, and English. Our client base is very diverse. We have clients with maybe 50 employees, but also clients with more than 2,000 employees. We have clients with a single business unit, but also clients with more than more than 10 business units in various countries having to adhere to various accounting standards. Obviously, the most of them start with a very basic implementation, usually automatization of various business-related data. And then they maybe continue their journey into the world of streaming data and IoT. But we also have clients such as Rostelecom, where we use our platform for monitoring data generated by their specific hardware. In our core, we are software developers building a partner-based business model. This is why we always try to enter a market in close cooperation with our partners. What we provide is a state-of-the-art solution and complete knowledge transfer to you, so that you can successfully add value to your existing solution or implement AskBI as a standalone analytics platform. What we are looking from you here is a serious partner who will get our full attention and support in expanding their revenue stream on your market. If you see yourself as a part of this puzzle, please do not hesitate. Let's connect. Okay, I'm finished. Hvala lepa. I can probably stop share now, yeah? Yes, we have already stopped the sharing, so. Hvala lepa, Klemen. Okay. Hvala. Bomo šli na naslednjo predstavitev, ki jo bo predstavila gospa Patricia Romanja iz podjetja Seven Refractories. Izvolite. Moje ime je Patricia Romanja, sem vodja financ v podjetju Seven Refractories. Podjetje Seven Refractories proizvaja gnevzdržno keramiko in posebno plastelinasto maso za plavže. Podjetje Seven Refractories je bilo ustanovljeno leta 2010 in v teh letih je doseglo 80 milijonov prometa in razvilo 800 različnih formulacij, izdobavilo kupcem v 50 različnih državah in pa certificirano ISO 14001 in 9001. Podjetje Seven Refractories ponuja celovite rešitve različnim sektorjem, in sicer sektorju aluminija, železarnam, jeklarnam, cementarnam, hidroelektrarnam in pečem. Podjetje Seven Refractories ima proizvodnjo enoto v Divači v Kazahstanu in manjšo proizvodnjo enoto v Italiji. Skupno šteje kapaciteta podjetja 130 tisoč ton letno in trenutno je koriščena v 65%. Pred 3 leti smo ustanovili tudi joint venture v Indiji, to je s podjetjem Dalmia Semen. Prav tako smo v Indiji ustanovili proizvodnjo enoto, in sicer v lokaciji Katni, in tudi tam imamo eno proizvodnjo kapaciteto na letni ravni 45 tisoč ton. Podjetje Seven Refractories se ponaša zelo moderno proizvodnjo linijo. Proizvodnja linija zagotavlja 100% sledljivost, tako vhodni materiali kot izhodni materiali dobijo svojo barkodo in ves proces proizvodnje, izdobave in prevzema se vrši preko avtomatiziranega sistema prek čitalcev. V Rusiji smo ustanovili enoto, in sicer leta 2011. Trenutno enota v Rusiji šteje 35 ljudi. Enota skrbi, da izdobavimo 35 milijonov letnega prometa pravočasno kupcem
in da kupcem nudimo celovite rešitve. V Rusiji imamo znane kupce, kot so Lipeck, Severstal, Uralstil, Magnitogorsk, Tula, Čermet. Kupci sodelujemo že 8-9 let in z njimi normalno dosegamo povečanje prometa 25-30% letno. 35 ljudi v Rusiji je locirano pri samih kupcih. Kupci nudi celovite rešitve v smislu stroškovnega vidika in tudi organizacijskega vidika. Upam, da se srečamo na B2B, kjer boste lahko podrobneje poznali naše podjetje in boste lahko tudi več stvari izvedeli o naši proizvodni enoti. Hvala lepa in lep pozdrav. Hvala, gospa Romanja. Hvala. Ja. Bomo nadaljevali z predstavitvijo Združenja izvoznih IT podjetij v okviru Gospodarske in industrijske zbornice Slovenije. Predstavitev bo izvajal gospod Ernest Žen, ki je podpredsednik združenja. Izvolite, gospod Žen. Drage dame, drage gospodje, zahtevno je imeti predstavitev med toliko simpatičnimi damami. Jaz sem Ernest Žen, podpredsednik sekcije za izvoz IT storitev v Republiki Sloveniji. Slovenija je tako majhna dežela, da ko IT podjetje je ustanovljeno, imamo že v DNA-ju izvozno usmerjeno orientiranost. Zato imamo serijo zelo uspešnih, tudi milijardnih podjetij, ki so IT usmerjene in izvažajo skupine in storitve izdelkov v IT segmentu. Tudi v Rusijo. Naša sekcija proizvaja 4 milijarde evrov. In smo usmerjeni v 4 velike stebre. Eden izmed njih so pametna mesta ali smart cities, digital transformation, government 5.0 in e-zdravje. Imamo več različnih kompetenčnih centrov in iščemo v Rusiji IT podjetja, sistemske integratorje, ki so specializirane, da svojim strankam omogočajo 360-stopinjsko servisiranje. Zelo na kratko bi radi predstavili digitalno avtomatizacijo, kjer naši člani pomagajo ruskim organizacijam pri doseganju večje učinkovitosti. Prav tako imamo serijo zelo uspešnih Smart Cities projektov, kjer več kot 20 IT podjetij bi rado z našimi IT kompetencami in ruskimi IT podjetji za izvajanje pomagalo ruskim mestom pri doseganju večje
Za vse nadaljne informacije bomo z veseljem v B2B sestankih predstavili več. Sedaj pa bom še v imenu skupine Žejen, katere sem predsednik uprave, predstavil druge možnosti, ki si želimo skupaj z našimi ruskimi partnerji doseči. V Žejen skupini verjamemo, da z digitalno avtomatizacijo bomo ljudje v prihodnosti delali veliko manj in veliko bolj fokusirano. Govorimo o učinkovitosti. Verjamemo, da bo na svetu 4-urni delavnik popolnoma dovolj za vse ljudi. Smo nemško-slovensko podjetje, ki proizvajamo programske robote in iščemo ruske IT podjetja, da s skupnimi močmi nagovarjamo tako ruske naročnike, kot naročnike v tujih državah. Že danes v ozadju uporabljamo rusko tehnologijo in smo eni izmed glavnih partnerjev ABIA iz Moskve. Vsako leto sem tudi član in moderator Ruskega ekonomskega foruma, kjer poskušamo najti nove avtomatizacijske priložnosti. Prodaja naših licenc gre vsako leto eksponentno in sedaj je čas, da ruskim podjetjem pomagamo pri doseganju optimizacije. Ker smo tudi nemško podjetje, imamo za seboj celo vrsto certifikatov in standardov, katere implementiramo. Z veseljem se bomo malce več pogovorili v B2B sestankih, ki bodo kmalu na vrsto čez 3 tedne. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Žejen. Bi vprašala, če je gospod Bogdan Zupan iz Iskartela že pripravljen? Seveda. Je pripravljen. No, potem bi pa dejansko še poslušali in pogledali predstavitev podjetja Iskartel. Izvolite. Ja, sam čakam, da da ena prezentacija. Добрый день, меня зовут Богдан Зупан. Я работаю в компании Искра-Тел, старшим специалистом по продажам. Фирма Искра-Тел, компания Искра-Тел обладает больше чем 70-летним опытом и является одним из ведущих европейских поставщиков телекоммуникационных решений, комплексных телекоммуникационных решений для операторов связи, транспорта, компаний общественной безопасности, электроэнергетики и нефтяной отрасли. Колко е на превод тук ще поле? Tanja? Vidimo in slišimo. Hvala. Slajde bo Ernest, vrtu. Še enkrat začel. Ja, gospod Bogdan, zdaj vam mogoče se slišimo, ne? Drugače, če z miško kliknete na samo prezentacijo, je lahko tudi vi upravljate
pa vam bom dal jaz še enkrat, se pravi Bogdan Zupan, tako da samo na tipkovnici kliknete na puščico desno in boste lahko sami predstavljali slajde. No, pritiskam pa na grenač. Ja, zdaj bo zelo verjetno malo skočili naprej, ker ste večkrat pritisnili zaradi grafike. Malo bo trajalo, ampak lahko mi pa samo date. Na začetek, da še enkrat začnemo, prav? Ne, kar nadaljujte. Tako. A bo takoj zmontiral vse skupaj? Lahko mi samo rečete next slide ali pa pač naprej, pa bom jaz predstavil. Bo najlažje. Искрател на сегодняшний день имеет свое представительство в 30 стран мира и больше, чем 900 рабочих. В самой России у нас в Москве представительство фирмы «Искрател» и наша совместная компания «Искравралтер», которая работает на российском рынке уже больше, чем 25 лет, с полным циклусом производства и является по всем сертификатам отечественный производитель телекоммуникационного оборудования, телекоммуникационных решений. Значит, все там, от производства, обучения, монтажно-сервисная организация, разработка. Фирма «Искрател» у России присутствует на всех макрорегиональных областях. Самое большое в центру, центральная часть, и в северо-западном федеральном округе, в Санкт-Петербургу и в Ленинградской области. Искрател на сегодняшний день предлагает самые современные решения по самые современные решения от виртуального АМС, потом решения для железной дороги, системе 112, безопасный город, решения для железной дороги, нефтяной продукции и так дальше. Наше производство работает на оборудовании, которое разработано в самой Словении и которое решение включает тоже решения и оборудование наших партнеров для системной интеграции оборудования. Искрател больше чем 70 лет работает, и наша первая в России была поставка оборудования АТС, первой цифровой телефонной станции для Олимпийских игр в Москве 1980 года. Наша референция кар напред ще. Ну, на этом слайде видно, Искрател на сегодняшний день составляет 4 бизнес-юнита. Первый бизнес-юнит – это бизнес-юнит широкополосного доступа. Дальше. Добре. Который производит оборудование для интернет-операторов, для рутеров, Wi-Fi оборудования. Потом оборудование для промышленности, дигитализация и интернет вещей, для энергетиков, Safe City, Smart City, интеллигентные дороги, железная дорога. Потом коммуникация, бизнес-коммуникация, безопасность, коммуникация, безопасность – это система 112, критичная коммуникация, дальше. Потом, ну, в самом кране находится тоже производство. Это производство электронных компонентов и сервисов, которые производят печатные платы, производят логистика, поддержка и так дальше. Поддержка, продажа и так дальше. И потом у нас еще есть отдел для консультаций, системной интеграции, дизайна решений и адаптация решений.
Дальше. Несколько сертификатов качества, которые у нас существуют. Наше оборудование имеет полностью все сертификаты для имплементации в Российской Федерации. Дальше. Например. На этом слайде показано, где все работает Россия, где присутствует Россия в больше, чем 50 стран мира, где-то имеем свое представительство, где-то работаем через агентов. Дальше. Самое большое, конечно, Российская Федерация, которая является тоже по объему продаж, самый большой объем продаж Российской Федерации, где-то 43%, как видно на этом слайде. Дальше. Например. Ну, еще наши референции. Что касается северо-запада, города Санкт-Петербург и Ленинградской области, мы присутствуем в Ростелекому, северо-запад, макрорегиональный филиал северо-запад, всех их филиалах, от Архангельска, Калининграда до Вологды и Пскова. Потом Октябрьская железная дорога, это часть российских железных дорог. Потом Военная академия связи. Смольный, это правительство Петербургского города Санкт-Петербург и так дальше. Это самые главные наши покупатели оборудования. И, конечно, там потом все по миру, рынок бывшей Югославии, потом Европа, даже Южной Америки, Африки. Но это, конечно, несравнимое с продажем в Российской Федерации. Если вас что-то подробно интересует, на слайде больше написано, чем я сказал, можете круглосуточно обратиться ко мне, и я вас потом свяжу с дальнейшими специалистами по технике, по решениям, которые с вами обсудят все ваши вопросы, ваши желания. Спасибо за внимание. Najlepša hvala, Bogdan Zupan. Impozantne reference, vaše delo na ruskem trgu govorijo same po sebi. Z vašo predstavitvijo smo sklenili današnji del predstavitve slovenskih podjetij, ki so dejansko sestavni del digitalne platforme za pospeševanje poslovanja z Rusko federacijo. Partnerje na ruski strani vabimo, da povabijo ruska podjetja na ogled slovenskih podjetij, ki so trenutno že postavljena na tej platformi. Mi bomo svoje delo nadaljevali in bomo povabili še druga podjetja k svojim predstavitvam in s tem omogočili dejansko lažje dostopanje do podjetij. Naš univerzalni cilj pa seveda je temeljito pripraviti našo gospodarsko delegacijo, poslovno konferenco oziroma nastop Slovenije na Sankt-Peterburškem ekonomskem forumu. Seveda si želimo, da bi lahko v letu 2021 odpotovali v Rusko federacijo. Ravno tako si želimo, da bi lahko naši prijatelji iz Ruske federacije pripotovali v Slovenijo. Ukolikor pa to ne bo mogoče, bomo pa naše delo nadaljevali preko te platforme. Bi se vam želela zahvaliti v imenu javne agencije Spirit Slovenija, da ste se odzvali v tako lepem obsegu. Vendar izpostaviti želimo, da je naše delo šele začeto. Torej, postavili smo nov rok, se pravi 10. november. Do takrat pričakujemo, da vam bo uspelo rekrutirati solidno število ruskih podjetij. Kajti želeli bi izvesti drugi del poslovne konference
12. novembra od 13 do 15 zaradi pogovorov med slovenskimi in ruskimi podjetji. Osebno vam želim veliko zdravja. Enako vam želi tudi naša agencija Spirit Slovenija. Hvala vsem.